Oi, tu video sab de. Sorom molebe upay nai. Edu Peren district. Tening constituency Nsong area. Lalong aro Nzauna majute. Edu landslide tu ita 2-3 4 mahina niga jai ase. March April pani gerat nebra landslide huwa to ita tak to komi madad kori dia nai. Public leader te jabo department te jabi koy, department te jabo MLA jabi koy, MLA jabo minister jabi koy. To amahan kon ete etu laga duk tu koi dibo. Etu pra tu video banai ase. Etu amar naga khan right thinking kori thaka khan etu video to viral kori dile bal ho kana ekdom upay na thakala video tu banai ase dei. Etu sob মানুষ চাই কিনে বুজিলে ভাল। এইটো এতিয়া 3-4 মহিনা হৈছে ৰাস্তাটো এতিয়া তাক বনা নাই। আৰু JCB নাগালেণ্ডে একটা আছে নেকি? JCB বিয়া মানে যাইছে কয় এতিয়া 2 মহিনা হৈ আছে না আতো। তো আমাৰ এৰিয়া Nsong এৰিয়াটো নাগা মানুহ নহয় না, আমাৰটো ট্ৰাইবেল মানুহ নহয় না, আমাৰ প্লেন মানুহ আছে। এইটো বি বুজিবি। Itu area aman Naga Nsong area tu aram problem muna ni ki. Sob manubi aram tu problem muna situ. Itu berarti itu amar Naga kan itu buji bola ke. Oro aman aku upay na itu berarti itu video tu banai kena. Fatai ese. Itu sob muna itu saya na itu video tu forward kuri dibi kena. Kuri ese deh. Upay na thaga laga. Ye tepra amahan BPL Anganwadi la Rosun so bukina man pail mare. Itu jaga pra busi jawle 4-5 kilometer pail maribo. To man 3-4 mahina nika kam kurina aye ase. Aji to ekdom upay na thaki kana soto gari olibi jawle rasa khundi ase dei. Etu sai sabi. Aro ko nisna video to forward kuri dibi. Aro biya bi paula kam nai. Duk papra itu upay na thikina busi manu so mili kena itu kam kuri ase. Thank you. Itia yete kam kura tu Tening area te Ngam tu Lalong aro Nzauna rasta pani itu sal pani gira pra sob bon hoise landslide hoy na 3 mahina 4 mahina hoise lebi itia tak clear kura nai busti manu khan upay na thaki ne soto gari tu par kuri bole itia kam kuri ase 3 din 4 din holebi soto gari tu par kuri bole busti manu khan safa kuri bo koy ne kura ase mota khan sob mota khan aine kam suru ase